Prvo pitanje je kakva je njegova današnja politička opcija. Drugo pitanje je kakav on to ima čarobni štapić i kako će on realizirati ovaj svoj vrlo ambiciozni program. I treće pitanje, ako postane gradonačelnik našeg grada, kakva mu je vizija stvaranja svog tima koji će rješavati problematiku njegovog programa. Istina je da je jednostavno moja socijaldemokratska opcija da ona neupitna. Međutim, socijaldemokrata u današnjem vrhu u organizaciji u Trogiru nema. I ja sam jednostavno krenija svojim putem saveza s građanima, sa ljudima, iz bilo koje opcije. Ovdje apsolutno sad nije bitna opcija liva ili desna. Ovo je nestranačka lista i savez s građanima. Najbitnije je svoj program koji se prezentira skupa sa građanima, odraditi u interesu jednostavno istine i rezultata koji će iz toga pristići. To je prvi odgovor. Drugi odgovor, Sveti Ante, evo sad ću ispričati to pomalo, Ante sam i sad sam moram vratiti na nešto peto, budući tradicionalno smo iz obitelji, pa dalje sa 3 godine stara me zavitovala Svetom Anti. I sad to moram reći. Od 3,5 godine mi je kupila tu, ne znam gdje je bilo točno na Pazaru, sad se kad dite ne sjećam, ja mislim preko gdje je sad tržnica, kupila mi je onu ticu klepetušu. Sad pazite dobro. Vodila me na zavit i kupila mi tu ticu. Pobjegla nam autobus do Ljubitovice i morali smo krenuti pješke. I ja onako malen, sital sunce, 13.6. gulam tu ticu. U Segatu Gornjem, kod Gospice, je bila kapelica, sada kod doma, zapne tica u kamen, ukne ključ. I ono malo u sebi što sam imate kućine i vlage, sve sam isplaka sam dok sam došao do kuće. Dok sam došao do kuće, još je trebalo 6 km pješačiti. Znači, od malih dana podnosila sam i trpija sam pokoru. Od malih dana. I nije mi to teško ni danas, nije mi teško za ljude trpeti pokoru. I ja sam to spreman. I treće pitanje? Treće pitanje. Ja mislim da struka, ambicija i volja da nemaju alternative. Neko može biti izuzetno stručan, ali ga posebno interesira, neodgovoran je i ovo sve skupo. Prema tome, ljudi bez ambicija, mogu imati bilo koju struku, bez ambicija, bez poštivanja dogovorenih zadataka. Ti ljudi jednostavno ne mogu biti dio tima, mogu uskočiti i vrlo brzo iskočiti iz tima. Želim jednostavno, kad se bude, ako stvaramo tim, da bude pouzdan tim gdje će imati svak svoj zadatak, svako svoju odgovornost, jer jedino tako mi možemo stvoriti neke rezultate u gradu. Mi drugčije ne možemo stvoriti rezultate. Mi rezultate ne možemo stvoriti, da tako kažem, skrivaju se iza građana, dobre su nam do izbora, a poslije izbora i ne poznaju.